Kako nastaju bebe? Imam jedno pitanje. Kako nastaju bebe? Kako sam ja nastao? Pa... Jesam li nastao iz jajeta kao pile? Mnogo stvorenja se izlegne iz jajeta, kao što su pilići i neke druge ptice. Krokodili, zmije, kornjače, gušteri, insekti i paukovi se također izlegnu iz jajeta. I ribe i žabe, ali njihova jaja nemaju ljusku. Australijski kljunar i ehidna također polažu jaja i oni su jedini sisari koji to čine. Međutim, ti se nisi izlegao iz jajeta. O, a da li sam izašao iz torbice? Mislim da nisi. Premda, to je zanimljiv način da dođeš na ovaj svet. Torbari, kao što su kenguri, koale, oposumi i čak tasmanijski đavo, su tobolčari. Da si tobolčar, rodio bi se slep i bez dlake, bio bi veličine male bombone, ružičast i naboran. Iako još ne bi mogao da vidiš, popeo bi se uz mamin krzneni stomak i uvukao se u torbicu. Unutra bi pio mleko i tu bi ostao nekoliko meseci dok dovoljno ne porasteš. Ali nisam tako nastao. Ne. A da jesam, bio bi presladak. U redu, nisu jaja, nije torbica. O, čuo sam neke glasine da rode donose decu na kućni prag. Jel me donela roda? Jesam li se izlegao iz njenog jajeta? A da, nisu jaja. Rode ne donose decu. To je samo stari mit, zasnovan na pričama od pre mnogo godina. Verovatno vuče poreklo iz antičke Grčke ili staroga Egipta. U redu. A šta je sa semenom? Kao biljka? Da. Pa ne baš kao ni biljka. Seme se mora zasaditi u zemlju i zalivati vodom kako bi proklijalo i počelo da raste. Mali delovi unutar semenke izrastu u koren i stabljiku. Seme sadrži dovoljno hrane koja je potrebna biljci da nikne iz zemlje. Zeleni listići rastu i biljka počinje da pravi sopstvenu hranu, koristeći sunčevu svetlost. Ovaj proces se zove fotosinteza. Pa mogu da stojim na suncu ceo dan i da i dalje budem gladan. Tako da ja definitivno ne radim fotosintesisaus. Čekaj malo, a šta je sa bebama koje dolaze iz mamini stomaka? Većina sisara dolazi iz mamini stomaka. Psi, mačke, konji, žirafe, slonovi, kitovi i ljudi. Svi su oni sisari. I svi dolaze iz mamini stomaka. Sad smo na pravom putu. U redu, ali kako se male preslatke bebice nađu u maminim stomacima? One tamo rastu. Ali kako? Ako želite da dolazak bebe na svet za vas ostane misterija, onda slobodno preskočite sljedeće stranice. U suprotnom, krećemo. Sve počinje sa jajašcima i spermom. Materica, također nama znana kao utroba. Jajovod, jajnik, vagina. Ovdje žive jajašca. Bešika, mošnice, testis, penis. Ovdje živi sperma.
Jajašca i sperma su tako maleni da nam je potreban mikroskop kako bismo ih videli. Jedan spermatozoid, srećković, se uvuče u jaje i BAM! Magija počinje. Ćelije u tom jajašcetu se podele na pola, a onda te polovine se ponovo dele i sve tako dalje i dalje i dalje. I na kraju ima milijarde ćelija od kojih nastane cela beba. Prvi dan, drugi dan, četvrti dan, 8. nedelja, embrion, 12. nedelja, fetus, 16. nedelja, 20. nedelja, 24. nedelja, 36. nedelja, 40. nedelja. Wow! I sve se to dešava u maminom stomaku, tako da beba raste jedući hranu koju mama pojede. Pa ne baš. Beba u stvari raste u materici, u kojoj je kao u lepoj toploj kupki. I dobije sve što joj treba kroz pupčanu vrpcu, koja je pričvršćena za bebin pupak. Zatim, 9 meseci kasnije, kada se beba u potpunosti razvije i naraste, kreće niz porođajni kanal i dolazi na svet. Bebe u stvari na neki način i potiču iz jajeta, a sperma je neka vrsta semena. Pa, može se tako reći. Ali ti nisi nastao tako. Ti si nastao iz mašte ovoga čoveka.